Yang selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Banda Aceh bersama dengan komunitas desa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, didampingi oleh Bapak Koordinator Acara Bapak Recep Hamid dan juga Ketua BPG Muhammad Jalani juga sudah hadir. Boleh dipanggil ada Dr. Yuk. Selamat datang Bapak Wali Kota Banda Aceh, luar biasa, Arif. Tapi juga inisiator event pada Wali Kota Tampris yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan doa kepada Bapak Muhammad Rajis Ramadhani Wakuda Lebat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا نعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rafiq Ramadhani. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kita semua, ya, dan apa yang dikatakan, ya, Bapak Wali Kota terima kasih, ya, terharu, ya, luar biasa, tepuk tangan, ya, luar biasa, posisi ke atas, ya, ingin berfoto dan berfotokan dengan Bapak Ali, semoga teman-teman seperti Bapak Ali tadi ingin menghadirkan event ini 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Terima kasih Wali Kota Aceh. Ya, kembali langsung bagaimana? Sudah. Ya, minggu depan kita tenaga raya. Ada boleh coba lagi.